Atongeria kaunti ni Tharaka Nithi mwakene muthiru jo 2025 nibonekete kutharikirana na mpatho kwithirwa ikibira gatigati ka bubu bukijana kinyana bamwe bao kuoneka bakigika gavana Muthomi Njuki na bangi nabo bakiregana na utongeria bwawe. Mwandiki wetu Antoto Mati Mugambi na kumurika na ndene kire ripoti eje ya mwanya ya Makarika 2025. Mwanka wa 2025 ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kuroyura mpaga na nkinya nkujanio. Waende ni mujike Njuki. Hapana. Njuki ni mwizi. Sasa yeye anawaambia hapo mkuje. Sisi tujawaita. Sisi we have a mandate of public. Mbona tunakujanga na mkujanga? Wacha tuwape mandate. No, ile kitu. Enda mshike Njuki, muweke ndani. Hapana, sisi hatushiki Njuki na hatushiki anybody. Tuko kuensure kuna peace as people execute. Nkujanio cia mbere ironeka ndeni ya bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi cionekete rita rimwe mairikana mathatu MCA bamwe ba kaunti no bagikuranagĩra metho kwa metho na bara bangi nontu bwa gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya uruti bwa wira. Twaugire riu ni metho thaino yachokire mbio methori oro nkundi na karateka ciaku pigana hiyo endwa nani mbie nkindane erega kindengenio nkuru anto bakoba mukothima bone boro kwanga mukothima maragito gwikagira barabara maramu na kila kitu bachobe bone marengo na rongwagarira uga budget timbega. Mimi nimesikia milioni 1 ilikuwa inapewa kila mmoja, lakini mimi na wenzangu tumesimama tukasema maisha ya wananchi iko mbele ya pesa, na ndio maana leo tuko hapa. Ria mbere MCA regani batongoretwe na MCA wegamba Ng'ombe Joseph Njerwing'ara na MCA wa Mitheru na Batikinothia barakuranira metho nontu bwa bajeti ya kaunti ya Tharaka Nithi ya mwaka wa 2025-2026. MCAs bachuke gamba Ng'ombe ibaraganie na budget mara ibaraganie na budget Tharaka Nithi county kana Tharaka no turi ande itwaraganie na budget wenda kuombera biongo bieto kabie bithogu. And I'm here to say this budget, Mr. Speaker, I reject it with a lot of energy. By passing this budget so that our hospitals can have drugs, we can have improvement on our roads, we can have the ECD classes, we can have the certified Cs, and we know Mr. No retreat! No surrender! No retreat! No surrender! One day wetu Mukodima yanenkero milioni 16 na ngiri magana matano. One day wetu Ankondi yanenkero 0. One day wetu Mudhambe yanenkero milioni 9. One day wetu Mitheru yanenkero 0. Uani 0. Mpagaga ino ikinyetie bantu mwanka kariba kaunti ya Tharaka Nithi baraba kuregana na baraba kugwatanira na ntere ino cieciire wana baraukanira gukuranira metho na into bya magiri na magiri ma mbeca kwinyangika mbari ciegwa njau kiri gicigo mbunge kia Maraka gita karwaria rwa muingi. Tulienda komiti ya budget bakanso budget ino nendo achiengete chia ndo achia MCA wa Babaira chokera kagita gataikaraja ara MCA wa Muthambi Morris Maugwe bithire gatagati kando aino nontu bwa mutongoria wa baraba ingi ndeni ya bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi kithinji savia na Luke Marengo uraruta wa gitini kagita gaku Gosindani ete gosainera tari ndere ale gosenjanwa ntethi kujokia nkenariwa no wande mwana omorie no gwakoria ni gaturo no andine gobi emo kwatere ni anita yonti kunekera mbiti kaire na ntie tayari okunekera mbiti nontu mbiti nego turira ana beto bara be Mukodima kienini giotirie mwekiri gicigo mbunge gechuke gamba Ng'ombe kuratwika Luke Nyaga Marengo MCA wa Mukothi morari mutongoria wa baraba ingi kiri bunge ya kaunti no kagita kuo atiko gwatira thirikari na kogukagarũranwe na kithinji savea urari akorutaruta i Marengo aguka nyuma na kogukenda choka gitini giake kithinji agirutwa Marengo ekirwa TSP was not involved. No munde TSP ge ukairerua e participate in an illegality. Na twarega egatwika nembara. Na ninkwenda kuga it has been very unfortunate. Gotwika muntu tamaugo ona embati ntijene mbie tumaga kama takaruma gengalini. Niko eteria gwisosola nuntu. Aringwa mbale tekalimbara
ekarire to kiongone karemi akeringa kwa makobi ni gaturo. It is very unfortunate. Irari game ya kugiria kuthuranwa no akamuntu mwangariria kiuga ambu akiuga akoringwa angagwikarirwa onuno rongo tatu twe TSP ne tuleguja ataka twe batige kanyuma lakini leo no tokwegwa twe thirikari ni nondona tuni tulaelo opportunity ya kweza tweku kote bantu anto mararwaga in fact kotendo eraruirwe kanda beraga ne tutikaneni na mbara riu ndije keto kanda mwikarite kiongo ngikana na tutikana na mbara kana no kanda mwikarite buri akabekaragira rome bakibarumagia bakiuga gambu mwanka uyo mubunge Patrick Munene na ngabana muthomi Njuki muntu nethe barakuranira metho gitwikikanaga gutire gwo kwenda kunyia kiri urongi riu kegwa tukuromba gitikia niyo ntukuromba gitikia MCA tukuromba gitikia mujumbe tukuromba gitikia governor mau makuromba itinde ni turutana na moko ugacha kwegwa we na bata na kurumia muntu mocina nake muntu negwa kiromba gitikia mujumbe aria netwa John Wambamu kagitaga nkujanino cionthe ikiumanagia na mirandi na nkinyothi wa mbere kiri gicigo mbunge gya Chukegamba Ng'ombe mubunge Patrick Munene akiugaga nwe wakite thoko ya tauni ya Chuka na thoko ya Cheronto burabo aretire mpaga gaindito ngavana muthomi Njuki akiugaga thoko ino ciakitwe mundanu wa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi na nwe kuuga utikagite muntu gakwira nguru na kunengera ciumia ciiri uthame ni unakwira baria ni gwakwa taito ya baria kuona baria yandikitwe Tharaka Nithi county na thaino wigite drone ni muthomi wanjo koguo ntiko na muntu ngungi kwinga baria akiugaga muntu kwenda kwinga antu baria access ya taito ni ambe arembe kura atuike governor ethwa ina access ya taito acha ne wera antu mathame thaino ni neo ntugo gwa ntugo ne kubichie gicibitari nene ya Chuka ngabana muthomi Njuki na mubunge Patrick Munene batako gwatanira no bateri kurutha kiathi tha igana na 10